Mbote bampangi ya Vincent, bampangi ya munu ya Congo Brazzaville, bampangi ya munu ya Congo Kinshasa. Mungona kopesa beno mbote mingi. Bilumbu ya ibenu ke remarque que muke sala mingi mwanzonzolo na munu kutuba sam na kulutisa message ya nene na bampangi na kena Congo. Samuti ba mama mingi kena kugila kuna kena kuzonza ke munu mwana ya bao ke kutubaka tro mingi na lumputu bake na nsatu mpe ya kuzua babizizi yai na ndinga ya munu kutuba na ndinga ya beto ya Congo. Kima jambo ya ntete mukena kutonda mpangi ya beto ya Dokotolo ya Bwala ya Mbanza ya Kinshasa ina mesala nzonzolo ya mbote na mantwala ya babantu ina betke boklaba wa piromana ba ina ke kena kuyoka babwala ya beto samna kubaka bimvwama ya beto ya isi ya ntoto ina nzambi ya lulendo kuza kutula na ntoto ya beto. Diskuri ya mbote tata ina mesala tata ina yani ke Dokotolo ina ke salisaka bakento na nzutu ya bakento nzutu ina bakento ke kubutaka yan metuba makedika mingi mebeto ke zola kutala na bilumbu ina ke kupuiza si kedika macheleka ina tata ina ya Dokotolo ina mezonza na mantwala ya bantu ya inza bamindele ina kina kutsokotaka beto ina kutalisaka beto mpasi si bake kuchanger cette fois-ci. Message ya munu ya kesam na bantueni ya munu ya Congo. Congo ya ici, Congo ya Zuluve. Samuti yake vanaka na bantangu ya kaka fo ngezonza na babantu yange. Kutege babantu yange ina kutenge katukaka. Beto zaba ke bampangi ya beto ya Congo ya Zulu. Bake na mayela ya bao, mayela ya bao ya mpuku. Mayela ya bao ya kubumba kimfumu na kacha fami ya bao kuna na Zulu. Yake vediambu ya samu na kunata kukabona ya beto ve kukabona sasu yani mwesime kukabulaka deja Bwala ina voilà samu na ina beto kuna kunuana na kuvukisa diaka Congo ya beto me beto me kuremarke diambu mwesi bampangi ya Zulu kina kunuana na makedika ve bame kusimba bampangi ya bao mokoko okombi kuna na Zulu bame kanga kaka baino ya bao samuti bakena kubokila sasu kele mfumo ya bao yani kele roi ya bao mais beto na isi faut beto kunwana beto fungula babantu ya beto meso samba comprendre que beto ne faut beto kuvanda kintwadi na kunwana mambo ya Bwala bampangi ya beto mekuzaba ke na isi ya beto ya Congo ya mekuma colonisation. C'est-à-dire que bampangi ya Zulu kina kukolonize beto na beto mokuma net na lere ina beto vanaka na kata ba isi ya nze na ntangu ya ntama ina mindele kuizaka na babwala ya beto mebaka beto bandombe beto kumaka baboye ya bao ya mokuma ni faso ina bampangi ya Zulu mesala ke beto mokuma baboye ya bao na isi si beno kutala luyalu nyonso kaka ni bao kena mantwala si ya kuma na bisalu ya bambulumbulu kaka ni bao kena mantwala mambu ya mbongo kaka ni bao kena mantwala mambu ya mafuta ya beto ya ndombe yina kena mbanza ya Pointe Noire kaka ni bao kena mantwala pe alors beto na banza beto na isi beto na kutala kaka mpasi na mpasi ni faso ina beto bana ya Congo me kutelama beto na kutuba ke diambu ya ifo ya kumanisa me ya diambu ya na kumanisa fo ba bantu nyonso ya Congo kuwana kintwadi beto na kutala ke bampangi ya beto ina ke vanaka na Zulu kena kuru na makedika baka na kusosaka kulibere Bwala ve baka na sala tuzu mayela ya bao ya mpuku ya kubaluka na manyima inzo kusala mayela ya bao nina ina beto mekuzonza ke fo beto kuzonza mambo ya Bwala na mungu tuba samuti bampangi ina kena Congo ba mama ya beto ina ke tekisaka na zandu kena kuvinglaka ba message ya beto bakuwa bien yao na makuta ya bwao na makutu ya bao ke beto bana kena kunwana beto kuna kutuba ke si mukuyu
mukuyu ina meku nata bwala ya betu na kati ya dibulo si yani ke kuna samu na mafuta ina baka na kubakaka na kati ya maza ya bwala ya Pointe Noire mais betu metuba faswe si betu meningisa bwala ya Pointe Noire ba ina kina kusimbaka mukuyu baka vanda diaka na choave baka libérer mukuyu baka supporter diaka mukuyu ve ni façon ina betu na kusikila ka bampangi ya beto bantwenya ya bwa ya Pointe Noire ina kina kutala mpasi ke bakuwa na ngwilu ya mbote mais nyonso tu ina betu na kuzonza abao na kuwa asiki pia baki na kuwa veba jambo betu na kuzonza na bao samu tu bamekota ya bao na kati ya malafu bamekota ya bao na kati ya kindumba bamekota ya bao na kisalu ya bakento baki na kukanisaka diaka na luzingu ya bao ve na kati ya bwala ya Kongo ina alors bantuene ya beto baleki ya beto kena bwala ya mputu betu kena mwa dimpa betu kudiaka betu kena mwa madia betu kudiaka betu kena mwa kisalu mais betu lena zula kuzonza aussi que bon betu me vanda ya beto bien awa betu me bika Congo ben metala mais betu metala ina ve betu metala mwa diambu ya mbote ina mwa madia ya mbote ina betu kudiaka awa betu metala ya ve betu metala ve bisalu ina betu kusalaka betu mezoza ke fo betu nwani na Congo sam na bampangi ya betu kuzwa ba l'école ya mbote kuzwa ba l'hôpital ya mbote bampangi ya betu baleki ya betu ina ke kuna kukota na l'école ya mbote bakuzwa bisalu bavanda pena ba salaire ya bao ngonda ni ngonda puke basalisa ba makanda ya kati ya Congo alors fo betu nyonso betu saleno kintwadi. Voilà pourquoi nous avons que bampangi ya Pointe Noire, si Pointe Noire meningana benozaba ke bambulumbulu ya bwale ya Trump na ntangu ya ibetu na kuzonza bake kuna diambu kina kusalama na kati ya mbambanza ina kina kote ya beto donc bake kuna si mukuyu mekutelama na kusosa kufwa bampangi ya beto ina ke kutelama beno ke tala faso bake nyema yandi ngolo voilà pourquoi faut beto profiter na ntangu yayi sana kutelama na kusadisa Congo muno mwana ya beno betu na kusosa toujours banzila parce que beto zaba que na kuyoka mukuyu faut kunata yandi nzila ya ngolo nzila ina yandi mosi kuizilaka ina nikuza kunwanisa bampangi na Congo ina nikuza kufwa babantu mingi beto febi beto kusosa banzila nyonso na kuyoka yandi na kutabula yandi ntu na kutabula yandi makulu na kutabula yandi ndinga kaka ni faso ina beto na kulibere Congo bika nzambi ya lulendo kusadisa beto kontiyo kunwana na kusadisa bwala beno lala mbote bamama ya Pointe Noire bamama ya Congo nyonso mome kupesa beno mbote beno kunana taka kabetu na balusambulu ke nzambi kufungula nzambi kupesa dia kangolo ya mingi matondo na ngwidi ya mbote kaka na bilumbu ina ke kukwiza